Poštovani gledaoci, dobro jutro. 8 je časova i 30 minuta. Vrijeme je za naše jutarnje druženje i emisiju Dobro jutro Hercegovino. Mi smo kao i svakoga jutra pripremili mnogo aktuelnog sadržaja kako iz našeg grada, tako i iz regiona. U našem gradu jutros 20 stepeni, a kako nas to vrijeme očekuje u nastavku dana saznajemo u vremenskoj prognozi koja slijedi. Uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost i vrlo toplo, minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni. Sutra sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov. Prvi minuti jutarnjeg programa svakako su rezervisani za servisne informacije, pa da vidimo kako je to stanje u našem gradu ovoga jutra. Iz Trebinjskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnadbijevanju. Iz Elektro-Hercegovine obavještavaju potrošače da je snadbijevanje električnom energijom uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 45 pregleda u ambulanti i 4 na terenu. Iz porodilišta nam javljaju da nije bilo poroda. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje su imali 3 intervencije i putevi u našoj regiji ovoga jutra su prohodni. A kakvi su to putevi u Republici Srpskoj saznajemo u izvještaju Automoto Saveza. Dobro jutro. Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode radovi, gdje postavljena privremena saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj. Upozoravamo na sitnije odrone na dionicama, usicima i vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apeluje se na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna saobraćaj potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Brnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone ukupne mase odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovoga jutra Sanja Tomić. Osam časova i 36 minuta, vrijeme je za naše prve vijesti ovoga jutra. Za Republiku Srpsku je prihvatljiv samo ograničen mandat novog visokog predstavnika, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa SAD. Osnaživanje lokalnih aktera da sami riješe svoje izazove umjesto prekomjernog oslanjanja na međunarodnu intervenciju ili nadzor jasno je navedeno u izvještaju o politici Sjedinjenih država na Zapadnom Balkanu, objavljenom na službenoj web stranici američkog State Departmenta. U Osinju kod Dervente obilježen je dan Osinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske koja je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata izgubila 101 borca.
U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost i još višu temperaturu vazduha. To su bile prve vijesti ovoga jutra. Veliki pehar Novosadskog sajma u kategoriji uspostavljanje i razvoj brenda stigao je u Hercegovinu. Hercegovačka kuća nagrađena je na završnom događaju 93. Međunarodnog sajma poljoprivrede Veće šampiona, čime je još jednom potvrđen značaj domaćih proizvoda, tradicije i rada brojnih hercegovačkih proizvođača. Koliko ova nagrada znači za Hercegovačku kuću, ali i za cijelu Hercegovinu i kako je nastao ovaj prepoznatljivi brend i koji su sad sve planovi za naredni period, razgovaramo sa direktorom Hercegovačke kuće Veselinom Dutinom. Dobro vam jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Herceg televiziju i jutarnji program. Hvala i vama. Dobro jutro prije svega, vama i gledalcima Herceg televizije i hvala što ste me pozvali u jutarnji program vaše televizije. Evo, kao što smo rekli u samoj najavi, Hercegovačka kuća je dobila nagradu. Evo, u stvari da nam malo objasnite šta ta nagrada u stvari sve znači i kakav je uopšte bio osjećaj. Pa tako je, dakle, nagrađeni smo za kategoriji koju ste pomenuli, uspostavljanje razvoj brenda i saradnju sa lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i plasman njihovih proizvoda na tržištu. Dakle, za ovaj koncept koji smo osmislili i realizovali prije nekih 9 godina. Tako da ove godine smo, kao i prethodnih godina, učestvovali na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, na štandu Privredne komore Republike Srpske koja nas je uvrstila dakle, u sve sajamske manifestacije koje oni posjećuju. Naravno, tu je mnogo poziva dakle, od strane Privredne komore bude, pa mi izaberemo one na koje možemo da se odazovemo, da kažem tako, i za koje imamo vremena dakle, da učestvujemo. Tako da smo uz nekih 10-ak privrednih subjekata iz Republike Srpske uzeli učešće na zajedničkom štandu koji se nalazi u hali 1 Novosadskog sajma. Imali smo zapažen nastup, dakle ljudi su već odavno čuli za Hercegovačku kuću, tako da sada kada se pojavimo na bilo kom sajmu, dakle već znaju za naše proizvode, znaju šta to radimo, znači znaju za naš koncept. Ono što je također važno jeste da smo na Novosadskom sajmu prisutni na sve jednom sajmu, znači koji je vezan za naše, za ovu kategoriju, da kažemo, koju predstavljamo, a to je, dakle, plasman proizvoda na tržištu. I to tržište nam je jako važno iz prostog razloga jer u narednom periodu planiramo i otvaranje našeg prodajnog objekta. Ono što moram da kažem jeste, dakle, da malo kasnimo sa radovima, ali jednostavno u današnje vrijeme, dakle, kada hoćete kvalitetnog izvođača radova, dakle, da angažujete da vam uradi kvalitetno i napravi dakle, kvalitetan proizvod, odnosno kvalitetno opremljen prostor, onda je to vrlo teško, tako da imamo tu malo kašnjenje dakle, sa isporukom namještaja, ali evo, imamo čvrsto obećanje da će već u toku naredne sedmice biti isporuka, tako da očekujemo u prvoj polovini juna i otvaranje našeg prodajnog objekta u Novom Sadu, za koji smo već dobili prostor dakle, prošle godine. I samim učešćem na sajmu, dakle, u Novom Sadu, na sajmu poljoprivrede, dakle, nominovani smo od strane konkursne komisije. Odnosno, ponuđeni smo bili, dakle, da li da se takmičimo, znači, u ovoj kategoriji u kojoj smo rekli. Sada mi smo poslali, dakle, u međuvremenu prijavu, to se sve dešavalo u toku samoga sajma, dakle, nismo ništa ranije, znači, bili. I rečeno je da to nije bilo kako, da kažem, takmičenje, nego takmičenje gdje će se nagrade najboljima, izvinjavam se, dodijeliti dakle, na završnoj manifestaciji 93. sajma poljoprivrede u Novom Sadu, koja je tradicionalno se zove Veče šampiona. Dakle, od velikog broja nominovanih, Hercegovačka kuća, odnosno naš brend Herceg House je dobio veliki zlatni pehar sajma poljoprivrede. Dakle, za ovu kategoriju
kategoriju koju smo već rekli koja je, tako da sam boravio dakle 21. navečer u Novom Sadu, dakle gdje smo imali priliku da preuzmemo dakle ovo značajno priznanje. Naravno svako priznanje je značajno, ali kada dođe dakle od nekih velikih institucija, da kažem tako, kao što je Novosadski sajam, koji je jedan od najvećih, ovaj sajam poljoprivrede je jedan od najvećih u Evropi cijeloj. Ove godine okupio preko 1200 izlagača, veliki broj renomiranih kompanija koje se bave dakle prodajom opreme, tehnike, žive stoke, dakle najbolji da kažem u cijeloj Evropi su boravili na sajmu. Ogroman broj, preko 50.000 prodatih karata je bilo dakle na samom sajmu. Samim tim dovoljno govori dakle o značaju nove manifestacije, tako da evo lično meni kao prvom čovjeku, dakle, Hercegovačke kuće, ali naravno i mojih kolega, u ime mojih kolega, znači jako je značajno, dakle, ovo priznanje koje smo dobili i mi ćemo naravno nastaviti da se takmičimo i na taj način dajemo i značaj našem brendu. Evo koliko u stvari trenutno Hercegovačka kuća uopšte broji svih tih članova i koji su to sve negdje proizvodi u stvari koji ljudi mogu da vide kada dođu do njenog štanda? Pa dakle, mi obično nosimo ono što su nam ljudi do sada najviše i tražili, odnosno zašto su ljudi najviše i zainteresovani na sajmovima, tako da sve ono što je blagodet Hercegovine, jednom riječju da kažemo, mi i ponudimo i na sajmovima, ali naravno i u našim prodajnim objektima. Ono što ću napomenuti sada jeste da je došlo do reorganizacije samog agrarnog fonda u čijem je sklopu do sada poslovala Hercegovačka kuća i dakle nakon 9 godina rada u sklopu agrarnog fonda mi smo se izdvojili u posebno privredno društvo gdje smo objedinili dakle sve ono što je u stvari otkup i plasman proizvoda dakle na tržište, dakle da se bavimo sada samo tim dijelom. Mi imamo trenutno aktivnih, odnosno sada vršimo potpisivanje novih ugovora dakle, u novom privrednom društvu kako bismo mogli znači, otkupljivati i plasirati proizvode i plaćati našim dobavljačima. Imali smo u agrarnom fondu dok smo poslovali tamo nekih 140 aktivnih ugovora, 140 koji je aktivan ugovor. Imali smo preko 1000 artikala na našim policama. Poslovali smo dakle što kroz naše objekte, što kroz franšize, što kroz kooperaciju dakle sa drugim privrednim subjektima u 3 zemlje, od toga je jedna zemlja Evropske unije, to je Austrija. Zatim u Srbiji poslujemo ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, pardon. Tako da napravili smo i značajne iskorake. Dakle, tu i nakon da kažem, našeg uspostavljanja razvoja, rodili su se i neki drugi, da kažem, slični projekti koji su u Republici Srpskoj nastali, tako da sada u narednom periodu očekujemo da ćemo imati mnogo veći broj kooperanata. Stalno nam se ljudi javljaju. Prošle sedmice smo imali upite dakle, iz, da kažem, sjevernog dijela Hercegovine za saradnju. Ono što mi radimo jeste znači, da je nama prioritet i fokus su nam proizvođači iz Trebinja. Ljudi dakle, koji naravno imate tu veliki broj ljudi koji već od prvog dana su dakle, sa nama i nikada nas nisu napustili. Imate jedan beznačajno mali broj dakle, ljudi koji ne rade, ne sarađuju dakle, više sa nama. Jednostavno ono što je važno da kažem jeste da svi ti ljudi koji su i sarađivali i koji sarađuju sa nama nisu otišli zbog nekih nesuglasica, nego jednostavno su se prestali baviti dakle, ovim poslom ili se bave periodično, tako da sve u svemu otprilike nekih 140 trenutno aktivnih ugovora i oko 1000 artikala u našim objektima se trenutno može naći. A kada pitate koji su to proizvodi, dakle, to je sve ono što Hercegovina dakle, nudi i po čemu je Hercegovina poznata i što ljudi koji dođu u Trebinje i u Hercegovinu mogu da kupe od domaćih proizvoda, može se naći na našim policama od vina, sireva, meda, domaće kozmetike, od ljekovitog bilja, prerađevina dakle, od meda, sokova, od tradicionalnih proizvoda dakle, koji su ovdje za autentični za područje Hercegovine gdje prednjači prerađevine od nara, zatim prerađevine od smokve i pršut i tako dalje. Dakle, sve ono što imate priliku znači da kupite recimo na pijaci, imate mnogo veći portfolio dakle i u Hercegovačkoj kući.
Kada se evo osvrnemo na tih 9 godina unazad, da li je u stvari je to ostvaren neki cilj koji ste zamislili na samom početku kada ste i pravili Hercegovačku kuću i evo do sada do svih ovih priznanja koji danas dobija? Pa ostvarili smo i više cilja. To je možda najjednostavnije tako da kažem, zato što kada se vratimo u tu 2017. godinu i kada smo kretali, mi nismo znali na koji će način ovo funkcionisati. Dakle, sve, jer nismo imali model koji možemo da prepišemo negdje, nego smo bukvalno osmišljavali sami kako ovo treba da bude pa od samih zakonskih procedura, znači koje su morale da se ispoštuju od pravilnika o hrani, dakle koji su jako rigorozni, od zdravstvenih analiza, a opet želite da ne pravite industrijski nego autentičan domaći proizvod, dakle da zadržite ono sve što je u stvari i neophodno bilo da se zadrži u samom tome proizvodu bez dodataka, dakle konzervanasa, emulgatora i svih onih dodataka hrane da bi se proizvod pospješilo njegovo čuvanje. Dakle, sve je to trebalo da se ustroji, a opet napominjem, nismo imali gdje to da vidimo, da prepišemo i da kažemo ovako ćemo po ovome modelu raditi, nego smo sami sve osmišljavali. Ja tu veliku zahvalnost dugujem prvenstveno ljudima u Agrarnom fondu koji su tada nosili cijeli ovaj projekat. Dugujem zahvalnost gradskoj upravi koja je podržala te sve naše ideje i projekte koji su stali iza toga, koji su nam pomogli na kraju krajeva, znači da za sve male poljoprivredne proizvođače obezbijedimo ogroman broj analiza zdravstvenih hrane od strane Instituta za javno zdravstvo, kome se također ovim putem želim zahvaliti, koji te analize besplatno radi za naše poljoprivredne proizvođače. Tako da i kada smo kretali te 2017. godine, mi smo imali ideju da to bude jedan objekat, samo u Trebinju ovdje, koji će biti za turiste i cilj je prvenstveno bio okupiti te male poljoprivredne proizvođače, da im omogućimo lakši plasman njihovih proizvoda na tržište, bez da oni imaju neke dodatne troškove, bez da se oni izdvajaju sredstva za otvaranje svojih objekata. Njihovo je bilo da proizvode, a naše je bilo da to otkupimo, plasiramo na tržište i njima platimo. Tako da, kada je to sve bilo, najviše su nam tu, da kažem, cilj bili turisti koji dolaze u Trebinje, jer vi Trebincu i ljudima koji žive u okolnim gradovima nema potrebe da prodajete ovaj proizvod iz prostog razloga, jer svi mi imamo nekog dobavljača svog, dakle i sira, i pršuta, i meda, i kozmetike, i šta ja znam više koji proizvoda, dakle sve ovo što se nalazi na našim policama, ili naravno to sami proizvodimo, a ipak turista kada dođe, on dođe da ponese nešto je autentično iz bilo kog kraja, ne samo iz Trebinja, nego iz bilo kog kraja koji posjeti, a onda smo opet imali problem da turisti koji dođu u popodnevnim satima nemaju to gdje da kupe. Zato što je Trebinjska pijaca, znamo i sami, da radi do 13-14 časova, rijetko koji proizvođač ostane i duže, tako da su nam cilj bili i oni koji dođu popodne ili u večernjim satima da mogu negdje to da kupe. I tako je krenula ta ideja. Naravno, vidjeli smo da je priča dobro krenula zato što je postavljena na zdrave noge i imali smo jasnu viziju šta želimo da napravimo sa ovim objektom ovdje u Trebinju, iako to je jako bilo teško. Trebalo je steći prije svega povjerenje samih proizvođača. Naravno, oni su mislili da je to neka zadruga koja će uzimati proizvode koji neće biti plaćeni, da će to propasti, da je to jedan koncept koji je samo dobar trik nove gradske vlasti, aj tako da kažem. Međutim, mi smo ih sad razuvjerili sa našim odnosom prema njima, sa našim okupljanjem samih njih, i onda to jednostavno kada vidite da imate par njih zadovoljnih, ta lančana reakcija sama kreće, ljudi kreću sami da traže da se i njihov proizvod nađe na našim policama. Onda smo već vidjeli da nam je jedan objekat postao mali. Zatim željeli smo da ponudimo proizvode i u drugim lokalnim zajednicama gdje ciljamo domaće stanovništvo, recimo Banja Luka gdje ciljamo Banja Lučane, Istočno Sarajevo gdje ciljamo Sarajlije, zatim Beograd gdje ciljamo naše ljude koji nemaju mogućnost svakodnevno da kupe te proizvode, i tako je došlo do ideje otvaranja novih objekata. A ja ću vam reći, s obzirom da sam tu od samog početka razvoja ove priče, da mi nismo uopšte imali namjeru otvarati bilo gdje objekat osim ovaj u Trebinju.
ali jednostavno, dakle, sam posao koji je tad krenuo i kako je krenuo, nekako se nametnula ta ideja, znači da to treba da radimo i evo sada otvaramo već naš 5. objekat koji će biti u našem vlasništvu, to će biti u Novom Sadu, a ja ću reći da imamo još nekih lokalnih zajednica koje su zainteresovane, dakle da se neka hercegovačka kuća i u nekom obliku otvori kod njih. Evo, pored svih tih planova koji ste već spomenuli, Novi Sad i otvaranje nove prodavnice, eto, da li imate još nešto možda što biste najavili za naredni period? Šta je ono što mogu da očekuju? Pa, s obzirom da je sada došlo do reorganizacije, dakle, firme i da je jedan dio ljudi, odnosno zaposlenih radnika iz Agrarnog fonda prešao, dakle, i koji se bave, znači, da kažem, usko su vezani za djelatnost hercegovačke kuće. Naš cilj je sada, dakle, prvenstveno da otvorimo ovaj objekat, što sam već rekao, da njega razradimo još bolje i uspostavimo saradnju, dakle, u Beču. Imamo tu još nekih ideja, dakle, koje ćemo realizovati u narednom nekom periodu, znači, ali te su ideje do sada u domenu ideja, da kažem tako. Nije još ništa stavljeno na papir. Naravno, treba da analiziramo, dakle, i tržište, da vidimo šta je to što je neophodno, dakle, na tržištu da se uradi. Odnosno, šta je neophodno još na tržištu da ponudimo da bi još učvrstili bolje naš brend i za neki naredni period je sada, dakle, s obzirom da je nova firma, da je sve isto, a opet sve različito, naš cilj je, znači, da sada ustabilimo, dakle, rad nove firme, da složimo to sve kako treba, znači, da se složi, da bi ona bila potpuno stabilna, da bi bila potpuno funkcionalna, jer ovo je sad neki, ajde možemo reći tako, tranzitni period. Ipak smo se izdvojili, dakle, iz Agrarnog fonda, ostalo je još tu neki stvari koje treba da posložimo, tako da sa novim idejama sigurno nećemo sada kretati, dakle, u toku ljeta, jer idu sad i sezona godišnjih odmora, ali od jeseni očekujte nešto novo, znači tamo već imamo jedan koncept, znači, koji želimo da realizujemo, ali o tome, kažem opet, ne bih ništa unaprijed pričao, nismo ni do sada za ovih 9 godina nikad istrčavali, dakle, nego smo jednostavno tražili, odnosno razrađivali smo sve i kad razradimo, zaokružimo, znači, kompletnu cjelinu, onda izađemo, dakle, u javnost sa tim, tako da će ostati za ovu ideju, znači, novu koju smo osmislili, poštovat ćemo to što smo do sada, dakle, radili, ali naravno vaša medijska kuća i naravno svi naši trebinci ovdje će prvi biti ti koji će saznati, dakle, šta je to što je osmišljeno za neki naredni period, ali ono što moram da kažem jeste da smo mi i do sada i da ne uradimo više ništa zadovoljni, ali naravno ambicija kaže ipak da treba, znači, da se svake godine nešto novo, dakle, uvede, a za ovu godinu također planiramo, dakle, da posjetimo i veliki broj sajmova, što, dakle, sa našim, da kažem, partnerima iz Trebinja, turističkom organizacijom, gradskom upravom, razvojnom agencijom i svim onim sa kojima sarađujemo, ali isto tako i sa partnerima sa nivoa Republike Srpske, iz Srbije, tako da ćemo sigurno nastaviti da radimo na promociji i domaćih proizvoda i domaćih proizvođača i našeg Trebinja, dakle, jer u stvari to je naša misija. Naša misija nije profit, naša misija nije zarada, mi nismo tu, znači, da bi zarađivali i stvarivali, hvalili se na kraju godine, znači, da smo imali, ne znam, ni ja, toliko i toliko stotina hiljada maraka profita, nego je naša misija da pomognemo lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, da se njihovi proizvodi nađu na raznim tržištima, da se oni otkupe, da se plate i da na taj način oni u stvari ostvaruju profit, a mi da budemo servis zašto smo i osnovani. Evo, hvala vam svakako što ste odvojili vrijeme za Herceg televiziju. Mi svakako želimo da i ostvarite sve vaše ideje i planove. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, ovoga jutra naš gost je bio direktor Hercegovačke kuće Veselin Dutina. Mi odlazimo kratko na pauzu pa se vraćamo u studio. Mališani iz javne predškolske ustanove Naša radost kroz manifestaciju Crnogorska svadba nekad i sad prikazali su spoj tradicije i modernog doba, dočaravajući običaje kroz pjesmu i igru. U nastavku gledamo kako je sve to izgledalo. Mališani iz javne predškolske ustanove Naša radost pozvali su nas da zajedno slavimo ljubav, da slavimo radost, da slavimo tradiciju,
da slavimo naše lijepe običaje uz manifestaciju Crnogorska svadba nekad i sad. Uz ples i pjesmu, uz narodnu nošnju dočarali su nam kako se nekad slavila crnogorska svadba, a kako se obilježava danas. Bilo gužve naput. Ajde, šedite da odmorite malo. Baba nam je malo kasnila. A nema. Sa nama glumac Miloš Bošković, sporednoj ulozi i glavni likovi ove priče. Kako se zoveš? Bogdan. Bogdan i još? Tomašević. Dobro, a kako se zoveš? Dunja. Kako još? Misinezović. Recite mi, drugari, divno izgledate danas. Kako vam izgleda sva ova predstava? Koliko ste se vi pripremali da ovako divno nas razveselite, da plešete, da pjevate, da igrate? Spremali smo se dugo. Ajde. Spremali smo se Kako ste se pripremali? za igra rock and roll. Bravo, je li bilo teško? Nije. Super. Šta vam se najviše dopalo? Igra rock and roll. Bravo, bravo. Šta je ovo? Svadba. Svadba. Čija je to bila? Kakva je to svadba? Vi to znate? U Crna Gora. Crnogorska svadba, Da. je li tako? Da. Divno. A Đede Pero, je li vas slušao? Da. osjećaj ovako sa dječicom učestvovanjem ovako? Pa prije svega hvala. Jako je divno učestvovati i sarađivati sa djecom. Meni ovo nije prvi put. Vaši mediji su već ispratili i prvu moju predstavu sa djecom, novogodišnju Šta je ovo Đede Pero. Tako da i ovaj put smo organizovali jednu malu crnogorsku svadbu, spojili smo moderno i tradicionalno. Cilj nam je bio da u današnjem svijetu gdje je djeci sve dostupno modernim tehnologijama,
da ih naučimo i održimo kako je nekad bilo i kako je sad i da sve treba poštovati i cijeniti prije svega. Da je tradicija jedno, današnje doba je drugo, ali opet kad se sve to zajedno spojilo, ispalo je kao što ste vidjeli jako veselo, pozitivno, odziv publike je bio odličan, ovacije, publike je odličan bio. Tako da, a djeca ko djeca, djeci dajte malo pažnje i oni će odmah da sarađuju. Oni su super bili, divni, znači svo vrijeme smo sarađivali, imali probe, tako da šta god im se reklo, bilo kakva sugestija, oni su to prihvatali. Tako, ja sam čuveni Đede Pero za njih, po nekima čika Milos, Mios, ali sada više Đede Pero. Super. Znamo da su mali, ali kažu sve to ide i dolazi iz kuće, pa koliko oni znaju o tradiciji? Pa upravo je to poteklo i od njih. Oni imaju starije roditelje, babe, džedove koji su im pričali o svemu tome. Nekima braća i sestre igraju folklor, tako da oni su sami počeli da pjevaju te neke i otale krenula i ideja za svim ovim. Znači da im je sve ovo bilo blisko? Jeste. A ovi koji nisu znali, naučili su uz ove koji su radili, koji su znali, tako da ispalo je sve na kraju super. Znamo da je divno, fantastično, veselo, da li ima kakvih poteškoća kada govorimo o radu sa djecom? Pa nema, neki su malo, znate, ima hiperaktivne djece, neki su stidljivi, ali u saradnji sa koleginicom Ivanom smo uspjeli da završimo sve kako treba. Zajednički smo radili sa njima, konstantno vodili zajedno probe i nema problema. I svaka čast i bilo je fantastično. Hvala. Super. Pripremili smo jednu malu crnogorsku svadbu kroz koju su djeca mogla da vide kako se nekada slavilo, a kako je to danas. Ljubav prema tim starim pjesmama potiče od njih, od same djece, jer mnogo njih ima braću i sestre koji igraju folklor, i tako su i oni počeli da uče i da pjevaju te pjesme. Tu atmosferu su prenijeli i u vrtić, pa su i ostala djeca se vrlo rado uključila. A također imamo jednog mladoženju koji već dugo ima želju da se ženi, tako da je ta ideja o svadbi velikim dijelom potekla od same djece. Što se toga tiče, mi smo tu ideju samo malo usmjerili i zajedno smo dobili ovu jednu lijepu priču. Naš cilj jeste bio da kroz ovakav projekat njegujemo tradiciju, ali također da omogućimo djeci da se izraze kroz igru, pokret i kroz muziku. Kao što na kraju svadbe poručujemo, volimo moderno, poštujemo staro, tako upravo jeste i cilj našeg identiteta, da se sačuva identitet i da to prenesemo našoj djeci. U novom prilogu vodimo vas u svjetski poznatu ateljeu pod vedrim nebom, gdje svakodnevno stvaraju stotine kreativaca. Među njima su i naši domaći slikari koji kroz svoje djela prenose duh domovine u srce Evrope, a njihovu priču donosimo u nastavku. U srcu Montmartra nalazi se trg prepun umjetnika koji nude slike i portrete brojnim prolaznicima. U ateljeu pod vedrim nebom u Parizu stvara oko 300 umjetnika iz cijelog svijeta. Među njima je i Novljanin Miroslav Stevanović.
17 godina sam ovdje i radim 17 godina na Montmartre. Da li je život u Parizu težak, uzbudljiv, inspirativan? Kako vi provodite ovdje vreme? Život u Parizu je lep. Život u Parizu je mnogo drugačiji od života koji je kod nas, zato što je mnogo brži život. Kod nas je sve sporo, sve je polako, sve je drugačije nego ovdje se sve dešava brzo, hvala Bogu, ima i nekog posla, radi se i uspevamo da živimo. Uspevamo da se družimo i to je bitno i uspevamo da stignemo do kuće često. A recite, zašto ste otišli i kako je izgledao put od Herceg Novog do Pariza? Izgledao je, bilo je tu svega i svečega. Bilo je i Londona, bilo je i Pariza i eto, sad sam ovdje. Gde je inspiracija bolja? Ovdje ili tamo? Da vam kažem, kad ste u Parizu, htjeli biste da ste doma. Kad ste kući, onda biste htjeli da budete u Parizu. Tako da je inspiracija u vama. Recite, koliko slika ste naslikali u Parizu i koliko slika je našlo svoje mesto na nekom zidu turista? Jako puno. Broja ne znam. Ipak je to jako puno vremena i ja ne vodim neku evidenciju koliko je slika, ali je jako mnogo. Moje slike su male, radim na Montmartre ne radim ništa specijalno, radim samo male akvarele koji su laki za nošenje i radim ono što turisti žele. Eiffelovu kulu, crkvu Svetog Srca, Moulin Rouge, to su neke sličice koje najbolje idu. A tehnika? Tehnika je, ova ovdje je akvarel, ali morat ću da pređem na ulje, hoću malo da uozbiljim slike, jer malo mi je više, malo sam više umoran od akvarela. Recite, šta su inače vaši omiljeni motivi? Moji omiljeni motivi, komercijalni motivi mi nisu omiljeni, naravno to radim zato što je to život, pare, egzistencija, a omiljeni motivi su mi, stvarno omiljeni motivi su mi more. Znate i zašto, i pejzaži su mi omiljeni, isto volim i mrtvu prirodu i to je jako lepo za mene. I imam puno takvih slika, naravno. Jeste li imali samostalne izložbe u Herceg Novom? U Herceg Novom nisam, imao sam ovdje mnogo više nego, kod nas sam imao u Pančevu, u Beogradu, u Herceg Novom nisam nigdje izlagao, nikada. I novska publika praktično ne zna za vas osim kao sugrađanina? Ne, prilike. A šta vam kažu Novljani kad dođu ovdje i kad vas ovdje vide? Šta mogu da kažu, izljubimo se, popijemo piće, družimo se, to je nešto najlepše. A kad odete u Herceg Novi? Pa isto, evo, skoro sam bio u Herceg Novom, naravno obiđem malo prijatelje, drugove i onda se vratim. I opet sam tamo za neki dan. Nedavno ste učestvovali i u nekoj akciji koju je organizovao Jovica Tušek. Prikupljanje novca za uvođenje svetla u Svrčuge. Dopala mi se ta akcija, pošto ako ćemo pošteno, mi svi imamo neke korene, a svi smo pobegli od tih korena, evo i prvi ja. Svi smo pobegli od korena i ne vraćamo se. Jovica je po meni napravio divnu ideju, to mi se mnogo dopalo, zato što nije zaboravio svoje korene, nije zaboravio svoje selo, hoće da napravi nešto lepo i korisno za to mesto odakle su njegovi predaci, a ovo je sve drugo. Mi smo došli u neka velika mesta, sve smo pozaboravljali. Na Montmartru ima još umjetnika iz Crne Gore. Ovdje zajedno sa Miroslavom stvara i Baranin Goran Šućurović. Pa u Parizu 24 godine, 2002. Život u Parizu, zavisi kako za koga. Za vas je težak, naporan ili bolji nego u Crnoj Gori? Nisam od ljudi koji vole da se žale. Inače, ljudi iz našeg podneblja ne vole da se žale puno. Iz Crne Gore ljudi su pozitivni, optimisti, čak i kad je loše. Tako da, trudim se sačuvam taj duh. Dobro, ja sam slikar, živim tu, bavim se slikarstvom već duži vremenski period. Ranije sam radio portrete, brze portrete. Za 12 godina sam uradio baš dosta portreta.
cifra je, računao sam s mojim drugom jednim prije nekoliko, oko 20.000 portreta za 12 godina. Širom svijeta. Inače sad sa slikama. Više prodajem slike, više i tako radim. Jeste li imali neke izložbe u Baru, u Crnoj Gori? Ne, više po Parizu. U Parizu radim, u Parizu živim i tu sam izlagao par galerija, ali sam manje izlagao u galerijama, a više prodajem tu. Direktan kontakt s kupcima i u istom mahu izbjegavamo galeriste. Odakle crpite inspiraciju? Inspiracija je postaviti mi mnogo kompleksna pitanja. Inspiracija zavisi, svaki dan je druga situacija. Neki put se inspiracija crpi iz želje za stvaralaštvo, neki put se crpi iz želje za zaradom. Tako da zavisi od trenutaka. Ali generalno ovaj posao čovjek ne može da radi ako ga ne voli. Dakle, isplativo je. Ključno je čovjek voli ono što radi i da se trudi da se lada što bolje svoj posao, kao i svakom poslu naravno. Erik Rustemović, umjetnik koji je proveo čitav život na Montmartru, bavi se stvaranjem sjenki. Erik je također porijeklom iz Bara. Ja sam umetnik već tu preko 30 godina, a žena je farmaceut u Parizu. Kako izgleda život u Parizu? Kako? Super izgleda, pošto smo navikli. Mi smo se tu, ja sam tu rođen, baš 200 metara odavde imate bolnice koja se zove Hôpital Bretonneau. I ja sam maltene od prvi dana sam non-stop u ovom delu Pariza, tako da ovo je moj deo, ovo je moj grad i tu sam se rodio i tu ću da živim. Da sa tim da leto uvijek volimo poći malo u Crnoj Gori, da se i tamo prošetamo kroz obalu koja isto mi veoma mi privlači, tako da uvijek sam od malih godina smo išli sa braćom i sa sestrom u Crnoj Gori, uvijek smo se tamo dobro proveli, pošto je tamo ta nam mama dolazi, tata dolazi, tako da uživamo i tamo. Jeste li bili u Herceg Novom? Kako ne, prošli smo, uvijek idemo kad dolazimo, ponekad sletimo u Dubrovniku i uvijek kad sletimo u Dubrovnik idemo na kafu ili na ručak u Herceg Novom, da. I ti ćemo još budući, opet idemo sad sa Miroslavom, imamo neki par prijatelja zajednički koji smo tu upoznali, tako da imamo razloga da ga otići u Herceg Novom. Da li poznajete crnogorsku likovnu scenu? Slabo, pošto nismo imali vremena, uvijek idemo na 10-15 dana, 15 dana koje hoćemo da uživamo malo na more, malo s familijom, tako da nemamo vremena, ali sam čuo da ima dosta stvari se dešavaju oko kulturne scene i to me veoma. Ja sam baš iznenađen na fino način. Jeste li čuli za neke mlade umetnike? Još ne, ja savjetujem da dođu, da prošetaju kroz Francusku, tu ima dosta događaja gdje oni može sebi naći prostor. Imate čitava Francuska od Nice do Pariza, iz Strasburga do Rena i do Bordeauxa imate razni događaja. Pogotovo sad sa internetom oni može da se priključe na dosta načina, tako da ih savjetujem da su aktivni sa medijskim, sa tim načinom, da se upoznaju. Šta vas inspiriše da stvarate? Inspiriše me ljudi, inspiriše me sve mogući, pogotovo gdje smo tu, gdje radimo, tu je međunarodno. Upoznamo toliko ljudi dnevno, toliko raznih običaja, razni turisti, raznih tradicija. To nas, s tim se hranimo. Šta vam najčešće traže? Traže nam priču, da se upoznaju sa nama, da hoće da razmenjuju šta je tu, kako živimo. To je uvijek, to je njima interesantno da ovaj plac postoji više od 70 godina. Ljudima je to čudno kako, na koji mi način živimo, na koji mi način... Pa na koji način živite? Objasnite nam. Živimo na način da ovo je plac je poznat na globalni nivo, tako da dolazu već, znači ljudi koji dolazu tu, on je već došao sa ocom, a možda taj otac je došao sa isto, tako da 2-3 generacije dolazili su tu redovno i to ostaje kod njih, zbog toga dolaze, pošto znali da mu je deda pričao o tome placu i zato to ide još dan danas. I imamo sreću što su slikari sa
mnogo poznati na svjetskom nivou, živjeli na ovaj deo Pariza. I zato je ostalo tradicija da ljudi može doći da posjetu gdje su živjeli slikari. Tu su živjeli i Picasso, i Van Gogh, i svi, pošto je bilo, mogli ste da se prilagodite mali atelije ili studio da nađete da bi živjeli. I sa vremenom je ostalo tradicija da su slikari živjeli tu. I tako je nastalo da neki su ostali, neki su otišli na drugim gradovima, ali tradicija počela odavde, sve počelo od ovaj deo. Vi imate atelje ovdje, je li tako? Ja imam van Pariza, da. I kako danju ste ovdje? Tu radimo jedne stvari koje su sad, ovo je više za turisti, znači ovo je više što možemo brzo da napravimo nešto da bi živjeli od toga, inače ko što radi moj drug, imamo tu par drugova iz bivše Jugoslavije, slikamo isto slikare na ulje, pravimo druge stvari još. Jeste li imali izložbe? Izložbe uvek tu izlažemo. Tu nema bolje izložba nego na Montmartru. Pošto imate odmah kontakt direktno sa mušterijama, je odmah rezultat. Sviđa se, ne sviđa se. I kad vidite da se nešto sviđa, vidite da imate neki feeling, nastavite s tim. Ako bi neki slikar želeo da dođe ovdje da napravi izložbu, je li to moguće organizovati? Teško je, pošto imamo, kažemo, organizacija koja se okupira oko Montmartra, pogotovo tu oko placa. To je opštinski, znači opština daje te... Da, i sad imamo ponekad u godinu dana, što se zovu, znači, koje invitacije koje traju 15 dana i tu primamo slikare sa svi prostora. Treba da se kandiduje za to i kad dobiju mesto, oni 15 dana imaju pravo da izložbe tu svoje slike. To se svake godine se organizuje na Montmartru, svake godine. I savjetujem dečki i umetnici sa našeg prostora ne kandidiraju. Imaju Mairie de Paris, znači to je opština Pariza, ona to organizuje, pošalju dosije, pošalju izložbe, pošalju njihove rad i to se odluči, ima komisija na mala kome se odlučio da ko može doći. Recite, koliko slikara ima ovdje sada? Sada oficijalno nas ima 270, koji znači delimo mesto part-time, što kaže Englezi. Znači ima 2 slikara na jedno mesto. I kada jedan tu je slikar, ovaj drugi nije tu i tako se menja prostor. Podelili ste prostor. Da, podelili smo prostor. Jedan od najupečatljivijih simbola Pariza, Bazilika Svetog Srca, nalazi se na vrhu brežuljka Montmartre. Vidikovac ispred bazilike nudi panoramski pogled na Pariz, savršen za zalazak sunca ili fotografisanje. Posjeta Montmartru nije potpuna bez zaustavljanja ispred Moulin Rouge-a, legendarnog kabarea sa crvenim vetrenjačama. Otvoren je 1889. godine, kabare je simbol zabave i ekstravagancije Belle Époque. Danas se ovdje mogu pogledati moderne varijacije klasičnih kabaretskih predstava gdje se prepliču raskošni kostimi, muzika i ples. Skriven u vrtu na Montmartru nalazi se zid ljubavi. Na njemu je napisano "Volim te" na svim jezicima. Ovaj zid nosi preko 300 jezika ljubavi. Montmartre je bio dom Blaisa Pascala, slavnog matematičara i filozofa, koji je upravo ovdje razvio koncept vjerovatnoće, što je dovelo do nastanka savremenih kockarskih igara. Montmartre je mjesto gdje umjetnost diše na svakom koraku. Lokalni kafići pozivaju na odmor uz šoljicu espresa i čašu vina, a svaka ulica priča svoju priču. Poštovani gledalci, priveli smo kraju druženje i za ovo jutro. Mi smo svakako i sutra sa vama od 8 časova i 30 minuta. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.